목사님 말씀을 전하실 때 하나님의 큰 역사가 있게 하시고 Энэ цаг шигсэн чи пастрыг таны үгийг зааж байх үед та өөрийнхөө агуу ажлыг хийж өгөөрэй. 공부하는 학생들에게도 깨닫는 마음을 주시옵소서. Сурч байгаа оюутнуудад маань ч гэсэн ойлгож ухаарах зөв сэтгэлийг зөвшөөрч өгөөрэй. 통역하는 통가 사무를 하나님 축복하시고 Орчилж байгаа тунгааг та өрөөж 오늘 하나님이 은혜 가운데 붙들어 주시옵기를 원합니다. өөрийнхөө хайр нэгүүлсэл дотор байлгаж өгөөрэй. 주님께서 함께 하시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Бидэнтэй хамт оршиж Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. 아멘. Нуудыг захирах болно. 아, 저기 통과. 네? 이게 녹화가 그 출석 부른 후에 이게 잠깐 끊어졌네요. 그래서 지금 1절부터 끊어졌는데? 1절부터 아니, 다시 지금 끊어졌어요. 계속 네. 녹화되다가 녹화 지금 지금을 했는데 지금 했다고요? 예, 이거 잠깐 다시 반복하겠습니다. 1절. 아이고. 오늘은 이제 미가서 4장을 공부합니다. 미가 4장. 미가 4장은 юугаа бичээгүй байна гинэ. Бичлэгээ нөгөө эрсмэрцээ авч жаад бичлэгээ тасалсан юм шиг байна. Одоо тэгээд дахиад эхлүүлээд дахиад эхнээсээ явъя гэж байна. Мика 4-р бүлэг. 미가 4장은 하나님 나라의 모습을 미가 선지자가 잘 묘사하고 있습니다. Энэ 4-р бүлэг дээр болохоор Бурхны хаанчлалын дүр төрхийг байдлын талаар иш үзүүлэгч Мика маш томрон тодорхой дүрсэлсэн байна. 신약 시대에 메시아가 오심으로써 예수 그리스도께서 성취하시는 그 하나님 나라, 그 나라의 영광을 잘 묘사하고 있습니다. Шинэ гэрээний үед Месиа буюу Есүс Христ ирснээр төгс биелэл болох тэр Бурхны хаанчлалын дүр төрхийг маш тод томрон дүрсэлсэн байна. 대지를 말씀드리겠습니다. За тэгээд нөгөө хуваагдлууд биш юу гарчгуудыг хэлээ. 첫 번째 대지, Нэгдүгээр хэсэг нь 신약 시대에 임할 하나님 나라에 대해서 шинэ гэрээний үед ирэх Бурхны хаанчлал 1절과 2절입니다. 1-ээс 2-р эшлэл. 두 번째 대지, 2-р хэсэг нь 하나님 나라의 평화에 대해서 Бурхны хаанчлалын амар амгалан 3절로 7절입니다. 3-аас 7-р эшлэл. 세 번째 대지, 3-р хэсэг нь 바벨론에 잡혀갔다가 구원받을 백성들에 대해서 Бабилонд олцлогдож яваад хожим нь аврагдах ард түмэн 8절로 10절입니다. 8-аас 10. 네 번째 대지, 4-р хэсэг нь 이스라엘의 승리에 대해서 Израилийн ялалт 11절에서 13절입니다. 11-ээс 13. 자, 그러면 첫 번째 대지, 신약 시대에 임할 하나님 나라에 대해서 За тэгээд 1-р хэсгээ дээр дэлгэрэнгүй үзье. 1-р хэсэг нь болохоор шинэ гэрээний үед ирэх Бурхны хаанчлал гэж байгаа тийм ээ. 1절과 2절에 신약 시대에 임할 하나님 나라에 대해서 이렇게 미가 선지자는 설명하고 있습니다. 1, 2-р эшлэл дээр энэ шинэ гэрээний үед ирэх Бурхны хаанчлалын талаар тайлбарлаж өгүүлсэн байна. 1절 읽어보세요. 1-р эшлэлийг уншъя. Эцсийн өдрүүдэд эзний өргөөний уул нь уулсын тэргүүнээр тохоогдсон толгодын дээгүүр өргөгднө. Ард түмэд түүнд цутгана. 여기서 끝날은 마지막 날, 바로 신약 시대에 예수 그리스도께서 오시는 시대를 말합니다. Эцсийн өдрүүд гэдэг нь болохоор дэлхийн төгсгөл үе буюу шинэ гэрээний үед Есүс Христ энэ дэлхий дээр
ирсэж байгаа тэр эхний ирэлтийн үеийг хэлж байгаа. 그리스도의 초림으로 시작되는 신약 시대를 마지막 날, 끝날로 이렇게 기록하고 있습니다. За гэхдээ зөвхөн одоо Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн тэр одоо үйл явдал юм уу тэр хэсэгэн хугацааг хэлж байгаа ш. Тэр эхний ирэлтээс ахуулаад цааш үргэлжилж байгаа энэ дэлхийн төгсгөл үе хүртэл үргэлжилж байгаа энэ хугацааг эцсийн өдрүүд гэж нэрлэж байгаа. 히브리서 1장 1절과 2절에도 히브리서 기자는 예수 그리스도께서 오셔서 말씀하시는 때를 마지막 날이라고 인용하고 있습니다. Еврей номон дээрээс ч гэсэн харах юм бол нэгийн 1-2 дугаар эшлэгийг харах юм бол мөн Есүс Христийн энэ дэлхий дээр ирэх тэр өдрүүдийг тэгээд тэр Есүс Христээр дамжуулан Бурхан бидэнд үгээ дамжуулж ярьж байгаа тэр үеийг эцсийн өдрүүд гэж хэлсэн байгаа. Энэ нь болохоор Мика иш үзүүлэгчийн үгнээс иш татсан хэрэг юм аа. 예수 그리스도께서 오셔서 하나님 나라를 이루시는 그 내용을 지금 설명하고 있습니다. Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд Бурханы хаанчлалыг босгон байгуулж байгаа тэр тухай агуулгыг энд Еврей намдар өгүүлсэн. 이 본문에 나오는 산들은 세상 나라를 가리킵니다. За энэ дээр Мика 4:1 дээр гарч байгаа уус гэдэг нь уус толгод гэдэг нь болохоор энэ дэлхий дээр байгуулагдсан хаанчлалуудыг хэлж байгаа. 여호와의 전에 산이 산들의 꼭대기에 선다는 것은 세상 나라를 지배하신다는 겁니다. За тэгээд тэрний өмнө бас эзний өргөөний уул гэж гарч байгаа. Энэ эзний өргөөний уул нь уулсын тэргүүнээр тоогдож толгодын дээгүүр өргөгднө гэсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор Бурхны хаанчлал нь энэ дэлхийн хаанчлалуудын дээр заларч өргөмжлөгдөж энэ дэлхийн хаанчлалуудыг захирах болно гэдгийг илэрхийлж байна. 여호와의 전에 산이 그 위에 굳게 선다는 말씀이 그 뜻입니다. Тэр эзний өргөөний уул нь тэдгээр уус толгодын дээгүүр тохогдож өргөгдөх болно гэдэг нь одоо тийм утгатай байх нэ. 결국 하나님 나라가 세상 나라를 지배하고 다스린다는 것입니다. Тэгээд Бурхны хаанчлал энэ дэлхийн одоо хаанчлалуудыг улс орнуудыг захирна гэсэн утгатай гэж. 자, 그래서 작은 산들 위에 뛰어난다는 말씀도 같은 뜻입니다. Толгодын дээгүүр өргөгднө гэдэг нь ч гэсэн мөн адилхан утгатай. 이 세상의 모든 나라 위에 예수 그리스도의 그 이름으로 하나님이 다스리시고 통치하신다 그 말이죠. Энэ дэлхийн хаанчлалуудын дээгүүр Бурхан Есүс Христийн нэрээр захирч тэднийг Есүсийн нэрийг тэдний дээгүүр өргөмжлөх болно гэсэн үг. 그래서 사도 바울도 빌립보서 2장 2장 몇 절입니까? 9절에서 네, 9절이네. 2장 9절부터 11절에 요 말씀을 이렇게 인용하고 있습니다. Илж Паулч гэсэн өргөө бичсэн Филиппой загтал дээр бас энэ ишлэгийг иш татсан байна. Филиппой 2-ын 9-с 11 дээр. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주신다고 했습니다. Тиймээс ч Бурхан үлэмжийн дээдээр түүнийг өргөмжилсөн бөгөөд алим нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. 또 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하신다고 했습니다. Цааш нь харах юм бол тэнгэр дэх газар дээрх газрын доорх бүх өвдгийг Есүсийн нэрэнд сүгдүүлэх болно. 11절에도 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라고 기록하고 있습니다.
Өмнө 11 дэх эшлэлдэр нь бүх хэлүүдээр Есүс Христийг эзэн хэмээн өчүүлж эцэг бурханд алдрыг өргүүлэх болно. 사도 바울은 골로새 2장 10절에도 이렇게 기록하고 있습니다. За мөн Колосай 2 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн ингэж хэлсэн байна. 바로 예수 그리스도의 이름의 권세는 모든 통치자와 권세의 머리시라고 이렇게 에, 말씀하고 있습니다. Колосай 2:10 дээр за тэгээд Есүс Христийн тэр захиргаа, Есүс Христийн тэр эрх мэдэл нь бол энэ дэлхийн бүх хаанчлалаас дээгүүр байдаг юм аа. 그래서 예수님 이름의 권세는 바로 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님이 예수님에게 주신 것입니다. Газар тэнгэрийн бүх тэнгэр газрын бүх эрх мэдлийг бурхан Есүст өгсөн. 그래서 모든 민족이 예수 그리스도를 주라 시인하고 고백하고 그 이름 앞에 무릎을 꿇고 그리고 회개하고 죄 사함을 받고 구원을 받는 이와 같이 하나님의 구원을 성취하는 그런 권세가 있는 그 이름으로 하나님이 뛰어나게 하신 겁니다. Тэгээд Есүс Христийн нэрийг сонсоод бүх хүмүүс бүх ард түмэн түүний нэрийг өргөмжилж тэгээд гэм нүглээ гимшиж Есүс рүү эргэн ирж тэгээд Есүсийг алдаршуулж бурханд алдрыг өргөж түүний хаанчлал руу орох энэ бүхэн бол тэр Есүсийн хийсэн тэр авралын ажил байгаа. Тэгэхээр Есүсийн нэр байж Есүсийн эрх мэдэл байж л энэ бүхэн боломжтой болж байна. 자, 그래서 미가서 4장 1절의 말씀은 바로 신약 시대에 예수 그리스도의 이름으로 모든 민족들이 구원을 받는다는 것이고 그래서 Тэгэхээр 하나님 나라가 이루어진다는 것입니다. 1절이에요. 미가서 4장 1절 그 내용을 다시 설명합니다. Мика 4-ийн 1-р эшлэлд бол яг л энэ тухай өгүүлж байгаа. Есүс Христийн нэрээр, Есүс Христийн тэр нэрийн эрх мэдлэр бүх улс үндэстэн нүглийн уучлалтыг хүртэж авралыг олж Бурхны хандлалд орох болно гэдэг тухай иш үзүүлж хэлсэн байна. 네. 여기 이제 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 있죠. 모든 세상 나라의 그 위에 뛰어난 이름을 말하는 겁니다. Улсын тэргүүнээр тоогдож толгодын дээгүүр өргөгднө гэсэн энэ болохоор Филиппой номдэр хэлсэнчлэн тэр бүх зүйлээс дээгүүр энэ дэлхий дээрх болон тэнгэр дэх газар дэх бүх юмсаас дээгүүр нэрийг өгсөн гэсэн. Яг тэр нь одоо энэ улсын дээгүүр толгодын дээгүүр гэдгээр харж болно. 네. 그래서 모든 민족들이 예수 그리스도를 주라 시인하고 그 이름으로 구원을 받는다는 거예요. Тийхүү бүх хүмүүс бүх хэлүүд Есүс Христийг эзэн хэмээн өчөж түүний нэрээр авралыг олох болно. 우리가 사도행전 4장 12절에 보면 베드로가 또 이렇게 예수 그리스도의 이름을 이렇게 증거하고 있습니다. Үйлс 4:12-ыг харах юм бол Илч Паулос Илч Петроос Есүс Христийн нэрийг ингэж тунхагласан байгаа. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 선포합니다. Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бидний аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүнд эс өгөгдөжээ гэсэн. 예수 그리스도 외에는 구원자가 없다는 것입니다. Есүс Христэс өөр аврагч байхгүй гэсэн үг. 이와 같이 예수 그리스도는 모든 민족을 주님 앞으로 인도하는 구원을 주는 그런 능력, 뛰어난 이름이라는 것입니다. Есүс Христийн нэр бол бүх хүмүүс бүх ард түмнийг аварч чаддаг, аврал руу удирддаг тийм гайхамшигтай нэр ээ гэсэн үг.
또 사도 바울은 사도행전 16장 31절에 이렇게 기록하고 있습니다. Хүмүүс 16-гийн 16-장 31절, 31 дээр бас ингэж хэлсэн. 16장 31절. 네. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라고 선포하고 있습니다. Эзэн Есүст итгэх түн чи болон чиний гэрийнхэн аврагдана. 이와 같이 신약 시대에 예수 그리스도의 이름으로 모든 민족이 구원을 받고 하나님의 백성이 된다는 놀라운 그러한 예언을 지금 미가가 선포하고 있는 것입니다. Тэгэхээр яг л ингэж шинэ гэрээний үед Есүс Христээр дамжуулан Есүс Христийн тэр нэрээр дамжуулан бүх үндэстнүүд аврагдаж Бурхны хаанчлалд орох болно гэдэг тухай Мика иш үзүүлэлт уртаас иш үзүүлжээ. 그래서 미가서 4장 1절에 모든 민족들이 그리로 몰려갈 것이라고 말하고 있습니다. Тэгээд бас Мика 4:1 дээр ард түмнүүд түүнд цутгах болно гэж хэлсэн байна. 모든 나라 각국에서 하나님의 택한 백성들이 바로 그리스도의 복음으로 찾아온다는 것입니다. Энэ нь болохоор бүх улс үндэстний дундаас Бурхны тэр сонгогдсон ард түмэн Есүс Христ руу Бурхны хаанчлал руу ирэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 예수 그리스도의 이름이 선포되는 곳으로 찾아와서 그들이 회개하고 죄 사함을 받고 구원을 받는다는 거예요. Есүс Христийн нэр тунхаглагдаж байгаа тэр газар руу тэд нэр цуглаж ирээд тэгээд Есүс Христийн нэрээр гимшлийн уучлал биш нүглийн уучлалыг өртөж авралыг олох болно гэсэн үг. 그래서 우리는 예수 그리스도의 이름의 권세, 그 이름을 담대하게 선포해야 됩니다. Тийм учраас бид нар Есүс Христийн тэр нэр болон түүний нэрнтэх тэр авралыг тунхаглах ёстой юм аа. 미가 4장 2절을 보시기 바랍니다. За 2 дугаар ишлэл. Олон үндэстэн ирээд эрцгээ эзний уул Яаковын Бурхны өргөө рүү явцгаая. Тийхүү тэрээр бидэнд замаа зааж бид жимээр нь алхах юм гэцгээе. Учир нь хууль Сионоос гарч эзний үг Иерусалимаас гарнаа. 네, 이 구절은 신약 시대 그리스도의 복음으로 이루어지는 구원의 역사를 이렇게 묘사하고 있는 것입니다. За энэ ишлэлч гэсэн мөн шинэ гэрээний үед Есүс Христээр дамжуулан биелэгдэх авралын түүхийг өгүүлж байна гэж хэлж байна. 그것은 첫째 이방인들이 예수 그리스도의 복음으로 하나님께 돌아온다는 것입니다. За тэгээ эндээс харах юм бол хамгийн түрүүнд бол олон үндэстэн ирнэ гэсэн байна. Энэ болохоор Есүс Христийн тэр сайн мэдээ рүү ирэх болно гэсэн үг. 그리고 두 번째는 그들이 자원해서 스스로 하나님의 택한 백성들이 스스로 자원해서 서로 권면하면서 하나님께 돌아온다는 것입니다. Хоёрдугаар нь болохоор тэд нэр хэн нэгний одоо хүчилж албадснаар биш өөрсдийнхөө сайн дураар энэ сайн мэдээ рүү эрцгэх болно. 그들이 서로 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르칠 것이다 라고 이렇게 말하고 있습니다. Тэгээ эрцгээ эзний уул Яаковын Бурхны өргөө рүү явцгаая. Тийхүү тэрээр бидэнд замаа зааж бид жимээр нь алхах юмаа гэж гисгэнэ гэж энэ юу гэж хэлж байна гэхэд тэд сайн дураараа тэгээд бие биенийгээ урайлж ятгаж хамтдаа ирэх болно гэдгийг хэлж байна. 그 신약 시대에 하나님의 택한 백성들이 예수 그리스도의 이름으로 구원을 받고 하나님께 돌아오는 것이고 또 서로 권면하고 서로 격려하며 우리 하나님께
하나님께 돌아가자 하고 그렇게 말한다는 것입니다. Есүс шинэ гэрээний үед Есүс Христийн нэрээр тэр авралыг олж эзний өргөөрөө эзэн бурхан руугаа ирэх болно. Тэгэхдээ бол бие бинийгээ ятгаж, урамшуулн, зоригжуулж ирэх болно. Хэн нэгний албадлагаар биш. 그 내용이 바로 우리가 하나님의 전에 이르자 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르치실 것이다. 이렇게 하면서 하나님께 돌아온다는 것입니다. Тэгээд чи би энийгээ юу гэж ятгаж, юу гэж зориг өгөх вэ гэхээр эрцгээ эзний бол яг энэ бурхны өргөөрөө явцгаая. Тийгүү бидний замаа зааж би чимээр налах болноо гэж. Ингэж одоо би энийгээ босгон байгуулж ятгаж урам зориг өгч ингээд хамтаа эрцгэх болноо. 여기에 2절에 그가 그의 도를 가지고 했는데 그의 도는 바로 예수 그리스도, 바로 하나님의 말씀을 가지고 예수 그리스도께서 택한 백성들을 가르치신다는 것입니다. За тэгээд тийхүү тэрээр бидэнд замаа зааж гэж юм тийм ээ. Тэгээд энэ зам гэдэг нь болохоор Есүс Христийг хэлж байгаа. Есүс Христийг эзэн биднэрт зааж ойлгуулж тэгээд түүний тэр эрх мэдэлт нэрээр дамжуулан аврал руу биднийг авчрах болно гэсэн үг. 그래서 우리가 하나님 말씀에 순종하자 서로 이렇게 격려하고 권면한다는 것입니다. За тэгээд тэр зааж өгсөн тэр жимээр нь боёо тэр Есүс Христийн тэр үгээр нь дамжуул бид нар аврагдах болно гэж ингэж би 그들이 энийгээ урамшил ятгах болно. 그리고 택한 백성들이 우리가 그의 길로 행하리라 이렇게 말하고 있다는 것입니다. Тэгээд эзэн бурхан сонгогдсон тэр ард түмэн би энийгээ тийхүү тэр жимээр нь бүгдээр алхацгаая гэж урамшуулж. 그의 길이라는 것은 바로 하나님의 말씀을 따라가는 길입니다. Бас энэ зам жим гэдэг нь болохоор бурхны тэр үгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр бид жимээр нь алхна гэдэг нь болохоор бид тэр түүний үгийн дагуу алхах болно гэсэн. 이 구원받은 하나님의 교회는 세상을 따라가는 게 아닙니다. 하나님의 말씀을 따르는, 하나님의 가르치는 그 말씀을 따라가는 그 길을 우리가 지켜야 되는 겁니다. Тэгээд энэ аврал олсон бурхны ард түмэн нь болохоор энэ дэлхийг ерөөсөө дагадаггүй, харин буюу бурхны үгийг эцэг хүртэл дагаж түүнийг дуулууртайгаар сахин биелүүлдэг ард түмэн юм. 예수님께서도 요한복음 14장 6절에 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс ч гэсэн Иохан 14-ийн 6 дээр ингэж хэлсэн байдаг. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아무도 아버지께 올 자가 없다고 선포하셨습니다. 다시 말씀해 주세요. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없다고 선포했어요. Тэгээд Иохан 14-ийн 6 дээр би бол зам, үнэн, амь мөн надаар дамжихгүйгээр хэн ч эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэн байна. 네, 바로 예수 그리스도를 따라가는 길, 그 길은 바로 구원의 길이고 생명의 길이고 천국 가는 길입니다. Есүс Христийг дагаж байгаа энэ зам бол чухамдаа амийн зам, үнний зам, мөнхийн улсад орох, бурхны анчлалд орох зам юм аа. 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이라고 지금 미가 선지자는 외치고 있습니다. Цааш нь харах юм бол учир нь хууль Сионоос гарч эзний үг Иерусалимаас гарнаа гэж тунхагласан байна. 그것은 바로 하나님의 복음, 이 복음이 유대인에게서부터 나온다는 거예요. 유대인에게서. Энэ үг хэлж байгаа гэхээр бурхны тэр сайн мэдээ нь болохоор юдэчүүдээс хэлж гарнаа гэсэн үг.
그래서 이 구원, 바로 구원이 유대인에게서 남이라고 구약 성경에는 분명히 이렇게 기록하고 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол аврал гэдэг зүйл бол юдэчүүдээс анх ихэлсийма гэдэг тухай Библиэлд бас олон газар өгүүлсэн байдаг. 그래서 예수 그리스도는 아브라함과 다윗의 자손 가운데서 오신 것입니다. Тийм учраас Есүс Христ ч гэсэн төрөхдөө Юдэ одоо гаралтай буюу Давид болон Авраамийн удмаас төрсэн байдаг. 자, 그래서 2장 끄트머리 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이라는 말씀이 그 뜻입니다. Тэгээ энэ хоёрдугаар ишлэлийн төгсөлд гарч байгаа учир нь хууль Сионоос гарч эзний үг Иерусалимаас гарнаа гэдг нь болохоор тийм утгатай байгаа. 자, 두 번째 대지 하나님 나라의 평화에 대해서 За хоёрдугаар хэсэг рүү оръё. Хоёрдугаар хэсэг нь болохоор Бурхны хаанчлалын амар амгалан гэсэн тийм. 예, 하나님 나라의 평화, 하나님 나라가 임하면 어떤 평화가 이루어지는가 거기에 대해서 미가 선지자는 설명하고 있습니다. За Бурхны хаанчлал ирэх юм бол тэнд нь ямар амар тайван амар амгалан байдгийм бэ гэдгийг Микаи шүүзүүлэгч маань тайлбарсан. 3절 읽어보세요. 3 дугаар эшлэл. Олон ард түмний хоорондохыг тэршүүж хүчрэхэг холын үндэснүүдийн дунд шийдвэр гаргана. Тэгээд тэд элдээ анжисны хошуу жадаа хадуур болгон давтана. Үндэстэн үндэснийхээ эсрэг илт далайхгүй дахин хизээч тэд дайтахад суралцахгүй. 자, 이와 같이 예수 그리스도로 말미암아 그 이루어지는 그 하나님 나라의 평화는 바로 예수 그리스도께서 이 통치하시는 거예요. 이 다스리시는 그 나라가 바로 하나님 나라의 평화입니다. Тэгэхээр Бурхны хаанчлалын амар тайван амар амгалан гэдэг бол Есүс Христ захирч байгаа нөхцөлд бол хаан захирч байна тэнд амар амгалан байж байгаа гэдгийг хэлж байгаа. 예, 그 예수 그리스도께서 이 재림, 이 신약 시대의 복음 운동의 완성은 주님의 재림으로 말미암아 완성된다는 것입니다. Шинэ гэрээний үеийн тэр сайн мэдээний одоо төгсгөл нь бүрэн төгсгөл нь болохоор Есүс Христийн дахин ирэлтээр одоо тэр төгсгөл болох юм аа. 우리가 이 세상은 끝날까지 이 종말, 최후의 심판까지 이 세상은 늘 전쟁의 연속입니다. Энэ дэлхий гэдэг бол 목사님 앞에 부분을 다시 말씀해 주실래요? 이 세상 나라는 끝날 때까지 계속해서 서로 싸우는 전쟁이 계속 되고 있다는 것입니다. 된다는 것입니다. Энэ дэлхий дээр бол энэ дэлхийн ертөнцийн бол ерөөсөө дуусах хүртлээр эцсийн одоо мөч хүртлээр үргэлжилсэн одоо тэмцэл тулдаан дунд байдаг. 그래서 예수 그리스도께서 재림하시면 이 세상 나라를 예수님이 바로 완전히 정복하시는 거예요. 다 심판하시고 완전하게 물리적으로 역사적으로 물리적으로 완전하게 다 정복해서 하나님 나라를 세우신다는 것입니다. Харин Есүс Христ энэ дэлхийд дахин ирэхдээ тийхүү байнгад тэмцэл дээрж тулдаж байдаг энэ дэлхийн улс орнуудыг бүр мөсөн өөр иргэшээлтэд оруулж тэднийг бүр мөсөн захирах болно. 그래서 3절 초두에 그가 많은 민족들 사이의 일을 심판하시며 먼 곳 강한 이방 사람을 판결하신다고 했습니다. За 3 дахь эшлэлийн эхний хэсгийг харах юм бол олон ард түмний хоорондохыг тэршүүж хүчрэхэг холын үндэстнүүдийн дунд шийдвэр гаргана гэсэн байна. 예수님이 재림하셔서 그리스도의 왕권으로 이 세상 나라 모든 정사와 권세, 이 세상 나라 세력을 완전히 정복하시고 다 심판하신다. Есүс Христ дахин ирээд
энэ дэлхийн хаанчлууд, энэ дэлхийн эрх мэдэл тэр бүхнийг өөрийнхөө тэр эрх мэдлэр өөрийнхөө хаант улсаар бүрэн захирах болно. 그래서 өөрийнхөө бүрэн 전쟁, иргэшээлд оруулах болно. 그래서 이제 전쟁이 없는 완전한 평화의 시대를 성취하신다는 것입니다. Тэгснээр ямар ч дайнд тулалдаан тэмцэл гэж байхгүй бүрэн төгс амар тайван амар амгалангийн хаант улсыг байгуулах болно. 그래서 무리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 이제는 전쟁을 하던 그 칼을 무기를 이제 농사짓는 농기구로 만든다는 거예요. За тэгэхээр одоо тэгээд яах вэ гэхээр нөгөө илт бариад тэмцэлдэж байсан бол тэр илдээ амжилсны хошуу болгож жад бариад тэмцэлдэж байсан бол тэр жадаа хадуур болгож давтахад хүрнэ. Өөрөлдвөл одоо тэр илт жад ч хэрэггүй болох тийм одоо бүрэн их тайван тогтсон тийм хаанчлал ирэх болно гэсэн. 사람을 죽이고 살해하는 그 칼과 창을 쳐서 이렇게 농사짓는 농기구로 만든다는 것이에요. Хүмүүсийг алж хүүс тэмдэрч байсан тэр зэр зэвсгээрээ одоо болохоор тэрднэр нь хэрэггүй болж байгаа учраас тэднэраараа газар тариалангийн багж хэрэгсэл хийх болно. 그래서 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연소하지 않는다고 했습니다. Тэгээд үндэснийхээ эсрэг илт далаахгүй дахин хизээч тэд дайтахад суралцахгүй. 이것은 바로 예수님이 재림 후에 이 세상 나라를 완전히 정복하시고 심판하신 다음에 그 이루어지는 바로 그리스도의 왕국. 그때 비로소 이 세상은 완전한 평화의 시대를 누린다는 것입니다. Тэр Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд энэ дэлхийн бүх хаанчлалыг өөрийн иргэшээлд оруулж бүгдийг нь захирах болно. Тэгээд тэгснээрээ энэ дэлхий дээр хэн ч одоо бие биенийхээ эсрэг дайтаж тулалдахгүй болно. Тэгээд эцэст нь инх тайван давтах болно гэсэн. 이와 같이 주님의 재림으로 이 세상 나라가 전쟁이 없는 완전한 평화의 나라, 곧 천년 왕국이 이 지상에서 이루어진다는 것입니다. Тиймээс Есүс дахин ирснээр энэ дэлхий дээр төгс төгөлдөр бурхны хаанчлал буюу 1000 жилийн хаанчлал эхлэх болно. 그 조직 신학에서 천년 왕국에 대해서 공부했죠? Стив теолог үзэж байхдаа та нар 1000 жилийн хаанчлалын тухай үзчихсэн баг тийм ээ? 어디 공부했습니까? Үзсэн үү? 천년 왕국. Агуу илчлэлт намаас М? илчлэлт намаас 8 гэвч заасан. Стив теолог биш илчлэлт номыг зааж байхдаа заасан гэж юу? Тийм 8 гэвч заасан. 조직 신학 아니라 계시록 그렇죠. 요한계시록 19장 20절 19장부터 나오는 천년 왕국이에요. илчлэл номын 19 сарын 1-р бүлэг дээр гарч байгаа. Тэг 1000 жилийн хаанчлал гэх тийм ээ. 자, 그러면 이 천년 왕국에 대해서 세 가지 학설이 있습니다. 1000 жилийн хаанчлалын тухай 3 янзын онол байдаг. 이 천년 왕국은 주님이 이 세상 나라를 완전히 심판하시고 정복하셔서 하나님 나라 이 지상에서 천년 동안 그리스도의 왕국이 완전하게 성취된다는 그것이 바로 천년 왕국이죠. Тэгэхээр 1000 жилийн хаанчлал гэж юу хэлээд байна гэхээр Христийн дэлхий дээр ирээд дэлхийн бүх хаанчлалуудыг өөрийн иргэшээлд захиргаанд оруулаад тэгээд Христ захирдаг зөвхөн Христ хаанчилдаг тийм хаанчлалыг байгуулах болно гэсэн. Тэгээд тэр хаанчлалыг нь 1000 жилийн хаанчлал гэж нэрлэж байгаа. 그래서 이 천년 왕국에 대해서 지금까지 세 가지 학설이 이렇게 주장되고 있습니다. Энэ 1000 жилийн хаанчлалын талаар
хүмүүс одоо 3 янзаар үздэг. Тэгээ 3 янзын онолыг дэвшүүлсэн байдаг. 첫째는 전천년설입니다. 전천년설. За нэгдүгürt нь болохоор одоо Христ тэр 1000 жилийн хаанчлалаас өмнө ирнэ гэсэн ийм онол байгаа. 이 전천년설은 주님의 재림이 천년왕국 전에 이루어진다는 학설입니다. Тэгээ Есүс Христийн дахин ирэлт тийм ээ. Тэр дахин ирэлт нь болохоор эхлээд болно. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христ эхлээд дахин ирнэ. Тэгсний дараа 1000 жилийн хаанчлал эхэлнэ гэсэн ийм онол байгаа. 자, 그래서 다음 두 번째 후천년설입니다. Хоёр дахь нь болохоор Христ тэр 1000 жилийн хаанчлалын дараа ирнэ гэсэн ойлголт байдаг. 예, 후천년설은 주님의 재림이 천년왕국 후에 있다는 주장입니다. Энэ нөгөө Есүс Христийн дахин ирэлт энэ 1000 жилийн одоо өмнө ирэх үү дараа нь ирэх үү гэдэгтэй холбоотой л одоо өмнө хойно гэж яриад байгаа юм л дээ. 셋째는 무천년설입니다. Мөчөньд. 예, 천년왕국이 아. 없다는 무천년설. За 3 дугаарт нь одоо ямар онол гэдэг вэ гэхээр 1000 жилийн хаанчлал гэж байхгүй гэж үздэг. Онол байдаг. 이 무천년설은 천년왕국이 이 지상에서 없다, 이루어지지 않는다는 주장입니다. Энэ дэлхий дээр бол тэр 1000 жилийн хаанчлал хэзээ ч одоо байгуулагдахгүй. Тэр бол энэ дэлхий дээр байгуулагдах хаанчлал биш юм а гэсэн ийм ойлголт байдаг. 우리가 요한계시록을 공부하면 이 천년왕국은 바로 주님이 재림 후에 그 이루어지는 나라가 천년왕국으로 성경은 기록하고 있습니다. 전천년설. 전천년설이죠. 네. Тэгэхээр илчлэлт номыг хэрвээ бид нар ингээд аваад үзэх юм, судлаад үзэх юм бол энэ 1000 жилийн хаанчлал болохоор Есүс Христийг дахин ирсний дараа үргэлжлэх хаанчлал гэж гардаг. 그래서 우리 이 교단과 우리 신학교는 바로 이 첫 번째 학설, 전천년설을 우리는 믿고 가르치고 있습니다. Тийм учраас манай одоо урсгал чиглэлийн одоо дотроо бол энэ хамгийн эхний онол буюу тэр 1000 жилийн хаанчлалаас өмнө Есүс Христ ирнэ гэсэн энэ онол сургаалыг баримталдаг. 주님이 재림이 천년왕국 전에 있다는 주장이죠. 이것이 성경에서 뒷받침하고 있습니다. Есүс Христийн эзний дахин ирэлт нь 1000 жилийн хаанчлалаас өмнө эхлээд болно гэсэн ийм сургаал тийм ээ. 그러니까 천년왕국이 말이죠. 주님의 재림 후에 이루어진다는 이것이 성경을 우리는 믿고 있는 겁니다. Тэгээ энэ нь бол Библич гэсэн энэ онол сургаалыг маш их одоо дэмжсэн байдаг. 자, 여기에 대해서는 나중에 앞으로 이제 또 이제 조직 신학에서도 또 자세히 배울 겁니다. Энэ тухай та нар бас өөр хичээллүүдээр STEM теолог дээр ч гэсэн илүү их зүйлийг сурах болно. 그래서 이 하나님 나라의 완전한 평화, 오늘 3절부터 7절까지 나오는 이 하나님 나라의 완전한 평화는 바로 이 시대는 바로 주님이 재림 후에 이루어지는 천년왕국의 그러한 그 평화, 그 시대를 예언하고 있는 것입니다. Тэгээ Мика ном дээр гарч байгаа энэ амар тайван бүрэн одоо их тайван байдал тогтсон амар тайван энэ дүр төрхөл нэг ёсондоо тэр Есүс Христийн тэр дахин ирэлтийн дараа 1000 жил энэ туршид хаанчлана гэж байгаа. Тэр хаанчлалыг нэг ёсондоо илэрхийлсэн гэсэн юм аа. 바젤프레. 거룩하신 아버지 하나님, 저희들이 미가서 4장을 공부하고 있습니다.
Ариун бурхан өмнө бид нар 4-р Мика номын 4-р бүлгээс суралцж байна. 예, 하나님의 말씀을 잘 듣고 이 말씀을 깨달아지게 해 주시옵소서. Таны үгийг сайн сонсоо, сайн ойлгох гээд туслаарай. 장차 이루어지는 하나님 나라의 그러한 평화와 그 기쁨을 우리가 맛보게 해 주시옵소서. Дажин биелэгдэх бурханы хаанчлалын тэр амар тайван болон баяр хөөргийг бид нэр эдлэхэд туслаарай. 이 소망의 나라, 이 평화의 완전한 평화의 나라, 바로 그리스도의 나라를 우리가 사모하게 해 주시옵소서. Энэ төгс хаанчлал буюу төгс Христийн тэр амар амгалан төгс Христийн хаанчлалыг бид нар бас хүсэмжилдэг болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 자, 미가서 4장 3절부터 7절까지는 천년 왕국 시대에 이루어지는 하나님 나라의 평화를 말하고 있습니다. Мика 4-ийн 3-аас 7 дугаар ишлэл хүртэл болохоор бурхны хаанчлал буюу 1000 жилийн хаанчлалын үед бий бол биелэгдэх тэр бурхны хаанчлалын жинхэнэ баяр хөөр жинхэнэ амар амгалангийн тухай өгүүлж байгаа. 미가서 4장 4절을 읽어주시기 바랍니다. 4-р ишлэл бишээ. Хүн бүр усан үзмийн бад инжирийн модныхоо дор суунаа. Хинч тэднийг үл айлгана. Үүнийг төг төмдийн эзний ам айлцсан. 자, 4절의 이 말씀은 천년왕국 때에 하나님의 완전한 그 구원과 그 평안을 누리는 그러한 생활을 묘사하고 있습니다. Энэ 4-р ишлэл болохоор 1000 жилийн хаанчлалын үед бурхны тэр төгс аврал болон тэр амар тайвныг эдэлж ард түмэн эдэлж байгаа тухай төрслөө өгүүлсэн байна. 우리는 전천년설, 바로 주님이 재림 후에 천년왕국이 이루어진다는 것을 믿고 있습니다. Тэр нөгөө 1000 жилийн хаанчлалын тухай 3 өөр онол байдгаа гэсэн тий. Бидний хувьд бол хамгийн эхнийх нь буюу эхлээд Есүс Христ дахин ирэх болно. Тэрний дараа 1000 жилийн хаанчлал үргэлжилнэ гэсэн энэ онолд нь итгэдэг хүмүүс байгаа. 자, 그래서 이 천년왕국 때에 자기 포도나무 아래와 자기 무화과 나무 아래에 앉을 것이다라고 기록하고 있습니다. За тэгээд тэр 1000 жилийн хаанчлалын үеэр хүн бүр усан үзмийн модныхоо доод мөн инжирийн модныхоо доод амар тайван суух болно. Энд ч тэднийг айлахгүй. 자, 이와 같이 천년왕국 때에 전쟁의 모든 무기들이 이제는 농사 짓는 그런 그 농기구로 만들어서 모든 사람들이 평화롭게 자기 농사를 짓고 풍요롭게 먹고 산다는 것입니다. 3 дахь эшлэл дээр нь болохоор нөгөө хоорондоо дайтаж толж байхдаа хэрэгжилсэн дайны төр зэр зэвсгүүдээ бүгдийг газар тариалангийн багаж хэрэгсэл болгож байгаа тухай өгүүлсэн. Тэгээд тэр хийсэн багаж хэрэгслээрээ газар тариалангаа эрхэлж тэгээд тэндээ амар амгалан амьдрах болно. 그들을 두렵게 할 자가 없다고 기록하고 있습니다. Хинч тэднийг үл айлганаа гэсэн байгаа. 이 천년왕국 때는 전쟁이 없습니다. 죄가 없는 시대입니다. Энэ 1000 жилийн хаанчлалын хугацаанд бол ямар ч тийм дайн дажин байхгүй, өөрөөр хэлбэл хоорондоо тэмцэлдэх тийм ч асуудал байхгүй, гим нүгэл байхгүй гэсэн үг. 이 천년왕국 시대는 하나님께서 그 마귀,
마귀와 그 사자를 이 무저갱 속에 집어넣고 가둬버렸습니다. 그러니까 마귀가 없는 세대예요. 사탄의 역사가 없는 완전한 이런 평화로운 시대입니다. Яг л энэ мянган жилийн хугацаанд бурхан тэр сатан болон түүний одоо дагалдагсад бас тэр лууг тэр оёргүй гүнд хаях болно. Тэгээд тэнд тэд одоо төр зур ингээ хоригдох болно гэсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас сатан байхгүй Мосесний тэр ажил хийгдэхгүй учраас энэ мянган жилийн хугацаанд бол ямар ч тийм муу муха асуудал гим нүгэл байхгүй тийм цаг үе юм аа. 그래서 이 전쟁에 대한 두려움이 없습니다. 또이 죽음에 대한 두려움이나 어떤 남이 나를 해친다는 그런 어떤 두려움이 없이 평안하게 이렇게 지내는 시대를 말합니다. Тэгээд энд хинч тэднийг үл айлгана гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө айдасыг мэдрэхгүй амьдрнаа. Тэр дайнд ажны айдас юм уу? Эсвэл хин нэг намайг хорлохыг гэсэн айдас, эсвэл үхлийн тухай айдас гэх мэтлэн тийм айдас байхгүй жинхэнэ амар амгалан ноёрхсон тийм цаг үе болно. 우리는 이 천년왕국 시대가 이 땅에 임하면은 이 하늘과 땅이 새로운 하나님이 창조했던 그 원래의 형상대로 회복한다는 거예요. 하늘과 땅이. За тэгээд энэ мянган жилийн хаанчлал энэ дэлхий дээр байгуулагдах юм бол тэр үед энэ тэнгэр газарч гэсэн анх бурхны бүтээсэн тэр дүр төрхөө эргээд олж авнаа. 그래서 하나님이 처음에 창조한 그 형상대로 하늘과 땅이 완전히 새로워지고 이렇게 그 형상대로 회복돼서 정말 천년 동안 이 지상에서 정말 하나님의 그런 주시는 참된 평안을 누리며 행복하게 산다는 것입니다. Мянган жилийн хаанчлалын туршид бурхны тэр анх бүтээсэн тэнгэр газрын дүр төрхөөр одоогийн энэ тэнгэр газар маань өөрчлөгдөж сэргээгдэх болно. За тэгснээр одоо энэ мянган жилийн турш одоо дэлхий дээр хамгийн одоо сайн сайхан амар тайван цаг үе үргэлжилнэ. 그러나 천년왕국이 이 지상에 계속되는 건 아닙니다. 하나님이 정하신 데까지만 이 지상에서 이루어지다가 이제 최후의 심판, 하나님이 예수 그리스도를 통해서 최후의 심판의 날이 있습니다. Гэхдээ энэ мянган жилийн хаанчлал бол энэ дэлхий дээр мэдээж одоо үүр дүмөх тогтохгүй бурхны тогтоосон тэр цаг хугацаа болоход тэр хаанчлал дуусах болно. Тэгээд дуусны дараа яах вэ гэхээр одоо эцсийн шүүлт явагдах болно. 그래서 이 최후의 심판 그 때는 결국은 이제 믿는 성도들이 죽었던 성도들이 다 부활합니다. 안 믿는 사람들도 다 부활합니다. За энэ эцсийн шүүлтийн өдөр юу болох вэ гэвэл өгсөн байсан итгэгч нар бүгд амьлах болно. Бас итгэгч бас хүмүүс ч гэсэн бүгд амьлах болно. 먼저 죽은 성도들이 먼저 부활해 육체가 부활하는 겁니다. 실제로 그 예수님처럼 그 몸이 부활하는 겁니다. За тэгэд энэ амьлалт одоо явагдах дараалал нь ямар байх вэ гэхлээр хамгийн эхлээд тэр махбодын амьлалт байх болно. Яг Есүс Христ үхлээс эргэж амьлахдаа яг махан биеэрээ эргээд амьлсан шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан үхсэд амьлах болно. 예수님이 재림과 동시에 죽었던 성도들은 예수님이 재림과 동시에 다 그 몸이 예수님처럼 신령한 몸으로 그 영원히 죽지 않는 영생하는 몸으로 다 부활합니다. Энэ хинний микрофоноос хийхчээ. Яг энэ үнийг гаргаж үзэх гэж яаж сайн орчиж байна. Нанжид ихчээ микрофоноо та нарын яриач сонсогдоод хичээл дүндээр орж ирдэг. 그 예수님의 재림과 함께
어, 신령 뭐 저기 그 육체의 부활이 이루어진다고요? 예수님이 성도의 부활은 예수님이 재림과 동시에 네. 성도들은 부활하는 거예요. 그 우리가 성경에 기록되어 있잖아요. 성도의 부활은 네네네. 예수님 재림과 근데 동시에 부활하는 거예요. 전 장년설은 그러면 예수님의 재림이 먼저 그렇지. 예수님이 재림이 이루어지고, 먼저지. 예. 네. 예수님이 재림이 그리고, 먼저고 그 다음에 천년왕국이 이루어지는 거예요. 네. 이것이 근데, 전천년설이다 그 말이지. 네네네. 예. 근데 아까 그 마지막 심판을 말씀하시잖아요. 마지막 심판은 네. 천년왕국이 끝난 다음에 네. 이 지상에서 천년왕국이 끝난 다음에 네. 이제 부활한 성도들 또 그 다음에 이제 마지막 그 천년왕국이 끝날 쯤에 이제 불신자들도 부활합니다. 그 그들이 전에, 부활해서 이제 그 전에는, 음, 믿는 자들이 먼저 부활해서 그렇죠. 믿는 성도들이 먼저 부활해. 그 천년 1차 부활이 동안, 있고 2차 부활이 있는데 성경은 믿는 성도들이 예수님이 재림할 때 다 부활하고 그 다음에 이제 마지막 어, 심판 때, 불신자들이 부활은 에, 음, 천년왕국이 끝난 다음에 음, 하나님 앞에 심판받기 위해서 그 음, 몸이 다시 부활하는 거예요. 음, 두 번째 부활을 이제 불신자들의 부활입니다. За тэгэхээр амжилт ч гэсэн одоо тэр нөө дараалалтай гэсэн тийм эхлээд болохоор юу итгэгчд эхлээд амьдлаа. Тэгээд тэр итгэгчд болохоор Есүсийн одоо нөгөө юутай дахин ирэлттэй яг зэрэгцээд Есүс ч Тэнгэрээс одоо бууж ирнэ тийм ээ дахин ирнэ түүнтэй зэрэгцээд газарт нойрс өсөд буюу тэр юу нас барсан байсан юунууд итгэгчдийн одоо булшин нэгдээд тэд нэр Есүстэй адилхан тэр сүнслэг биеэр дахин амьлцгаах болно. Тэгээд дээш одоо өргөвдөж агаар мандалд Есүстэй уулзах болно гэсэн тийм ээ. Тэгээ энэ нь болохоор нэг дэх амьлалт юм. Хоёр дахь амлалт нь юу яхан бэ гэхээр тэр тэгээд нөгөө амилсан итгэгчид маань Есүстэй хамт мянган жилийн турш хаанчлах болно. За тэгээ мянган жил ингээд хаанчлал ингээд дууслаа. Тэрний дараа эцсийн шүүлт ирнэ. Эцсийн шүүлтийн үед болохоор хоёр дахь амлалт буюу үл итгэгчдийн амлалт болох болно. Үл итгэгчид ч гэсэн бас эргээд амлах болно. 그래서 우리는 요한계시록 Шүүгдэхийн тулд эргээд амьдлана. 요한계시록 우리가 이제 20장에를 보시면은 첫째 부활이 있고 이 둘째 부활이 있습니다. За илчлэл 20 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол эхний одоо амьлалт тэгээд дараагийн амьлалт буюу нэгдүгээр одоо анхны амьлалт 5 дугаар ишлэл дээр анхны амьлалт гэсэн байна. 부활에 참여하는 자들은 바로 예수님이 재림할 때 성도들이 부활을 말합니다. За анхны амьлалт гэдэг нь болохоор Есүсийг дахин ирэх үед итгэгч нар буюу ариун хүмүүс дахин амьлахыг хэлж байгаамаа. 이 첫째 부활에 참여한 성도들은 다시는 죽음이 없다고 그랬어요. 왜? 영생하는 몸으로 부활하기 때문에 다시는 죽음이 없습니다. 사망이 없다 그 말이에요. За тэгээд энд илчил 25 дээр бас үргэлжлүүлээ харах юм бол тэдэнд 6 дээр нь хоёр дахь үхэл тэднийг захирах ямар ч хүчгүй ажээ гэж байна. Тэгээ энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр тэгж одоо Есүсийн дахин ирэх үед амьдсан тэр итгэгч нар бол одоо үхэхгүй яг тэр хിവэрээ цаашдаа мөнхөд амьдрах болоо мөнхийн амьруу орно гэсэн үг. 그래서 그들이 부활한 성도들이 1000년 동안 예수님과 함께 이 지상에서 왕노릇하는 거예요. 왕노릇하는 Тэгээ 거. тэр үед амьдсан итгэгч нар болохоор мянган жилийн турш Есүстэй хамт хаанчлах болно. 자, 요한계시록 20장 6절 한번 찾아봐요. 네.
네, 네, 찾았어요. 6절 읽어보세요. За Илчлэл 26-аг уншъя. Анхны амьлалд багтсан хүн ерөөлтэй яагаад ариун юм. Хоёр дахь үхэл тэднийг захирах ямар ч шүвчгүй ажээ. Харин тэд Бурхны ба Христийн тахилч нар болцгоож түүнтэй хамт мянган жил хаанчлах болно. 자, 이와 같이 첫째 부활이 참여하는 성도들이 부활입니다. 성도들이 부활은 바로 예수님이 재림하신 다음에 성도들이 부활이 이루어지고 다시는 그들에게 사망이 없고 이들은 1000년 동안 예수님과 함께 이 지상에서 왕노릇한다고 했어요. Тэр анхны амьлалдаар хэн амьлах вэ гэхээр нойрсож байсан ариун хүмүүс буюу итгэгч нар амьлах болно. Тэгээд тэднэрт бол дахиад үхэл гэж байхгүй. Тэд нар Есүстэй хамт мянган жил хамчлах болно. 그래서 여러분 그 요한계시록을 가지고 이단들이 많은 사람들을 미혹합니다. За тэгэхээр ичлэл ном бол энэ ялангуяа гач урсгалынхан маш их одоо иш татаж тийм ээ хүмүүсийг төөрөгдүүлдэг тийм ном байгаа. 그래서 여기서는 이제 더 자세히 말씀드리는 시간이 없고 이제 다음 기회에 그 요한계시록 혹시 공부를 안 했는가요, 우리가? 했대요. 나 목사님, 나은기 목사님 나은기 했다고. 목사님한테? 네. 그러면 그 지금 내가 말한 것을 다 이해할 텐데. 네, 이해하고 있어요. 이해하고 있죠? 네. 네, 됐습니다. 그러면 자, 미가서 За 4장. эргээд Мика ном дээр очие. 응? 미가서. 말씀하세요. 예. 미가서 4장 4절 그 말씀이 바로 천년왕국 시대에 이루어지는 그런 평화로운 시대를 묘사하고 있는 거예요. За эргээд Мика 4-р бүлгийн 4-р ишлэл дээр очие. Энэ 4-р ишлэл дээр бол гарч байгаа зүйл бол яг тэр мянган жилийн хаанчлалын туршид одоо ийм амар амгалан байх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 5절 미가서 4장 5절 만민이 각각 자기의 신의 이름을 의지하여 행하되 오직 우리는 우리 하나님 여호와의 이름을 의지하여 영원히 행하리로다 했습니다. За 5-р ишлэл нь бүх ард түмэн бурхан шүтээнийхээ нэрээр алхнаа. Бид харин бурхан эзнийхээ нэрээр үүр түмүх алхнаа. 여기서 만민은 천년왕국이 이루어지기 전 예수님 재림 전에 신약 시대를 말하고 있는 것입니다. За энэ бүх ард түмэн гэж байгаа нь болохоор тэр мянган жилийн хаанчлалаас өмнөх шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа тэр үндэстнүүдийг хэлж байгаа. 신약 시대에 만민이 각각 자기의 신의 이름을 의지하여 이 우상이죠. 우상 불택자들입니다. 불택자들은 자신들이 믿는 그 우상 신의 이름을 의지하여 행한다고 했습니다. За тэгээ мянган жилийн хаанчлалын өмнөх одоо тэр шинэ гэрээний үед бол тэр бүх ард түмэн гэдэг нь бүх улс үндэстнүүдийг ард түмнүүдийг хэлж байгаа. Тэд нар болохоор тэр бурхан шүтээнийх өөрөлдөл хуурамч бурхад тий тэр шүтээнүүдийнхээ нэрээр алхаж тэр шүтээнүүдийнхээ нэрээр альва зүйлийг хийх болно гэсэн. 하나님의 택한 백성들은 오직 여호와 하나님의 이름만 믿고 의지함으로 온전한 평안과 기쁨을 누리게 된다는 것입니다. За тэд нар бол бурханд сонгогдоогүй хүмүүс. Харин бурханд сонгогдсон хүмүүс өөрөлдвөл бурханд итгэдэг ард түмэн болвол тийм шүтээнүүдийн нэрээр биш харин эзэн бурхныхаа нэрээр үрд мөх алхах болно гэсэн байна. 자, 6절 한번 읽어보세요. 6절. За цааш нь 6-р ишлэг уншъя. Эзэн тунхаглаж байна. Тэр өдөр би доголонг болон хөөгцснийг өөрийнхөө зовоосон хүмүүсийг хүртэл цуглуулнаа. 자, 6절과 7절은 7절도 읽어보세요. За 7-г болсон уншъя.
Би хазар доглонг нь амьд үлдэгч, хөгцснийг нь хүчтэй үндэстэн болгоно. Эзэн Сион ууланд тэднийг эдгүйгээс мөнхөд хүртэл хаанчлана. 6절과 7절도 신약 시대에 예수 그리스도께서 이 택한 백성들을 통해서 이렇게 하나님 나라를 세워서 이렇게 강한 나라, 하나님이 다스리는 이 강한 하나님 나라로 하나님의 백성들을 세워 나간다는 것입니다. Энэ 6 дугаар ишлэл ч гэсэн юм адилхан шинэ гэрээний үед Есүс Христ хурж ирээд тэгээд энэ өөрийнхөө сонгогдсон ард түмнэр дамжуулан Бурхны хаанчлалыг хүчрхэг болгон байгуулах болно гэдгийг илэрхийлж байна. 자, 6절과 7절을 보면 그 여러 사람들이 나오는데 저는 자, 쫓겨난 자, 환난당한 자, 또 멀리 쫓겨났던 자 이런 자들이 쭉 여기 설명되고 있습니다. Энэ 6 дугаар ишлэлдэр харах юм бол нэлээд олон хүмүүс гарч байна тий. Янз бүрийн хүмүүс гарч байна. Доглон гэж байна. Өөрийнхөө заваасан хүмүүс, завгсад гэж байна. Бас хазгар доглон, хөөвдөгсөд гэх мэтчлэн хүмүүс гарч байна. 이런 자들은 바로 신약 시대에 하나님 나라는 바로 세상에서 저는 자, 쫓겨난 자, 환난당한 자, 또 멸시받는 자, 이 천한 자들을 통해서 하나님이 하나님 나라를 세워 나간다는 거예요. Эдгээр нь юу гуйж байгаа юм бэ гэхээр шинэ гэрээний үед Бурхан өөрийнхөө хаанчлалыг байгуулахдаа хүчирхэг хүмүүсээр биш харин хазгаар доглон зовж зүдэрсэн гадуурхагдаж шовдорлогдсон сул доорой тийм хүмүүсээр өөрийнхөө хаанчлалыг байгуулах болно гэсэн. 그래서 예수님도 이 땅에 오셔서 병든 자, 연약한 자, 귀신 들린 자, 또 죄인들, 또 멸시받는 자들, 천대받는 자들 이런 사람들을 구원해서 하나님의 교회를 통해서 하나님 나라를 이루게 하시고 하나님이 그 영광을 받으시는 그런 나라로 세워 나가셨습니다. Тийм ч учраас Есүс Христ ч гэсэн дэлхий дээр ирээд сул доорой, өвчтөе, зовлонтой, чөтгөрд эзэн дүүсэн, гадуурхагдаж шовдорлогдсон тийм гим нүгэлтэй тийм хүмүүсээр дамжуулан Бурхны хаанчлалыг байгуулсан байгаа. 자, 그래서 우리가 이제 고린도전서 1장 24절부터 26절까지 한번 봅시다. Коринтожонсо 1-р Коринт 1장, 1-ийн 1장 24절부터 26절, 23-аас 27절까지 27. 한번 읽어보세요. 한번 1장 1-р Коринт 1-ийн 23-аас 27 гэшээ. 26절부터 26절부터 26-27-요. 26절부터 27절, 28절까지 28-д. 읽어보세요. За 26-аас 28 биш үү? Ах トゥ нараа та нар дуудлага санагтун тэгэхэд махбат талаасаа мэрэгэн хүн олонгүй, хүчрхэг хүмүүс олонгүй, язгууртнууд ч олонгүй байлаа. Харин Бурхан цэцтийг ичээхийн тулд ертөнцийн мөнхгийг сонгож, хүчтэй ичээхийн тулд ертөнцийн мөхсийг сонгожээ. Байгсдыг хүчингүй болгохын тулд энэ ертөнцийн дордсыг мөн гологдохсдыг буюу юу ч бишийг Бурхан сонгосон ажээ. 자, 이와 같이 신약 시대에 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 하나님 나라를 세워나가는 그러한 사람들은 어떤 사람들입니까? За эндээс харахад энэ шинэ гэрээний үед Бурхан Есүс Христээр дамжуулан Бурханы хаанчлалыг байгуулахдаа ямар хүмүүсээр дамжуулж байгуулсан гэж байна? 그 지혜로운 자가 많지 않고 능한 자가 많지 않고 문벌 좋은 자가 많지 않다고 했습니다. Тэр Бурханы хаанчлалыг байгуулсан тэр хүмүүсийн дотор бол мэрэгэн хүн олон байгаагүй. Хүчрхэг хүмүүс
бас байгаагүй, язгууртнууд ч олон байгаагүй гэсэн байна. 하나님께서 세상에 미련한 자들 택하시고 또, 또 세상의 약한 것들을 택하시고 그 다음에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 부끄럽게 하신다고 했어요. Тэгээд цааш нь харах бурхан ертөнцийн муухгийг сонгосон гэж байна. ертөнцийн мөхсийг сонгосон гэж байна. Бас ертөнцийн дордс буюу гологдогсод юу ч биш, хинч бишийг сонгож авсан гэж байна. Тэгээ ингэж ийм одоо хамгийн сул доороо ийм хүмүүсийг сонгож авснараа тэр цэцтийг ичээж хүчтэйг нь ичээсэн гэж байна. 그래서 여러분들도 이런 사람들을 불쌍히 여기고 그런 사람들을 전도해서 하나님의 교회로 인도해야 됩니다. Тэр та нар ч гэсэн ийм хүмүүсийг өрөвдөн инэрлж тэр хүмүүст сайн мэдээг тарааж чуулган руу авчрах хэрэгтэй. 같이 하나님은 연약한 자들을 통해서 강한 자들을 부끄럽게 하고 어리석은 자들을 통해서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하고 이렇게 하나님 하시는 거예요. Бурхан бол яасан бэ гэхээр хүчтэйг ичээхийн тулд мөхсийг нь сонгосон гэж байна. Цэцтийг ичээхийн тулд муухгийг сонгосон гэж байна. 하나님께서 예수님을 통해서 이런 자들을 구원하셔서 하나님 나라의 백성으로 세우시고 세상 나라를 다스리신다는 것입니다. Тэр бурхан Есүс Христээр дамжуулан ийм л хүмүүсийг сонгож аваад тэгээд тэдийг бурханы хаанчлалын ард түмэн болгож тэдээр дамжуулан энэ дэлхийг захирч байгаа. 다음에는 이제 미가서 4장 세 번째 대지입니다. За цааш нь Мика 4-р бүлгийн 3-р хэсэг рүү орж байна. 네. 세 번째 대지는 바벨론에 잡혀갔다가 구원받을 백성들에 대해서 말하고 있습니다. Энэ 3-р хэсэг болохоор Бабилон руу олзлогдож явсныгаа дараа хожим нь аврагдах ард түмний тухай өгүүлж байгаа. 8절부터 10절까지. Энэ хэсэг болохоор 8-аас 10-р ишлэл хүртэл. 8절 읽어보세요. За 8-ыг уншъя. Чиний хувьд сүргийн цамхга Сион охины толгодоо энэ нь чам дээр ирнэ. Урдын ноёрхол буюу Иерусалим охины хаанчлалж ирнэ. 자, 이 구절에서 양떼의 망대요 또 딸 시온의 산이란 바로 이스라엘 백성, 남유다 백성들을 지칭하는 말입니다. Энэ сүргийн цамхаг Сион охины толгод гэж юм тийм үү? Энэ нь юу гэж илэрхийлж байгаа гэхээр Израильчууд буюу ялангуяа өмнөд Юдаачуудыг хэлж байгаамаа. 자, 이와 같이 바벨론이나 이방 나라의 세력으로 인해서 잠시 포로로 잡혀가는 그 연약한 그 이스라엘 백성들을 가리키는 그러한 비유입니다. За тийм сүргийн цамхаг Сион охины толгод гэдэг нь болохоор тэр хайр үндэстэн буюу Вавилончуудын хүчин давтаад тэр харийн улсад түр хугацаагаар олцлогдох цөлөгдөх юдаачуудыг өмнөд юдаачуудын тэр сул дорой байдлыг зүйрлэж хэлсэн үг байна. 이와 같이 이스라엘 백성, 남유다 백성을 딸 시온이라고 하는 것은 바로 그 연약한 백성, 그 여성을 연약한 것을 우리가 말할 때 여성이라고 하는 것처럼 이와 같이 남유다 백성들이 연약하단 말이에요. 딸처럼, 여자처럼 연약한 남유다 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가지만 결국 하나님이 다시 구원하셔서 예루살렘으로 돌아오게 하시겠다는 겁니다. Ялангуяа Сион охин гэсэн юм. Тэгээ Сион охин гэдэг нь болохоор Иерусалим буюу одоо өмнөд Юдаг илэрхийлж байгаа. Яг охинтой зөвлөсөн би гэхээр одоо сул дорой гэдгийг нь л илэрхийлэхдээ одоо
охин гэдэг үгээр илэрхийлсэн байна л да. Тэгээд тэр хэмжээгээр одоо өмнөд юдаачууд бол сул дорой болох болно. Тэгээд Бабилон руу олзлогдоод явах болно. Гэхдээ эзэн бурхан тэдэнд тусалж тэднийг буцааж Иерусалим руу авчрах болно. 그래서 하나님이 다시 그 바벨론 포로에서 해방시켜서 예루살렘으로 돌아오게 하셔서 다시 하나님의 언약 백성으로 그 주권을 회복하시고 하나님이 통치하신다는 것입니다. За тэгээд тэднийг тэр Вавилоноос бурхан өөрийнхөө хүч чадлаараа буцааж Иерусалимд нь авчрах болно. Тэгээд тэдний одоо эрх мэдлийг бурхан тэнд өөрийнхөө эрх мэдлийг сэргээж тэднийг захирах болно гэдгийг өгүүлж байна. 이 본문에 그 이전 권능이라는 말이 나옵니다. 이전 권능. За энд урдын ноёрхол гэдэг үг гарч байгаа. 그 딸 에루살렘의 나라라고 표시했습니다. 네? 예, 다시. 이전 권능, 그 딸 에루살렘의 나라라고 여기 기록하고 있죠. 음. 음, За урдын ноёрхол буюу Иерусалим охины хаанчлал гэсэн байна. 자, 그래서 이전 권능은 바로 어느 시대를 얘기하느냐? 이전의 권능. Урдын ноёрхол гэдэг нь аль цаг үеийг хэлж байгаа юм болоо. 바로 다윗과 이 솔로몬의 전성 시대에 속한 그 이스라엘 나라를 가리킵니다. За тэгвэл урдын ноёрхол гэдэг нь болохоор Давид болон Соломоны үе буюу Израилийн түүхийн одоо хамгийн алтан үеийг хэлж байгаа гэсэн үг. Оргил үеийг хэлж байгаа гэсэн үг. 그 이스라엘의 이전 권능, 바로 다윗과 솔로몬의 전성 시대. 그때는 하나님이 다윗과 솔로몬을 통해서 이스라엘을 아주 강한 나라로 하나님이 세우셨습니다. За тэр урдын ноёрхлын үе буюу Давид болон Соломоны хаанчлалын үед бол бурхан Израилийг маш хүчрхэг улс орн болгож өгсөн байна. 이렇게 이전 권능의 그 강한 나라로 하나님이 다시 회복시켜 주시겠다는 겁니다. Тэгээд олзлогдоод буцаад ирснийхэн дараа яг тэр урдын ноёрхол буюу тэр алтан үе тэр оргил үеийн шиг нь тийм хүчрхэг улс орн болгож өгнө гэсэн үг. 이것은 또한 장차 메시아 예수 그리스도로 이루어질 영적 국가 또는 영광의 나라를 상징적으로 보여주는 것입니다. Энэ нь мөн цаашлаад хожим Иесус Христээр дамжин биелэгдэх тэр сүнслэг улс орн буюу тэр яруу алдарт улс гүрнийг хэлж байгаамаа. Хандлыг хэлж байгаамаа. 그래서 신약 시대는 이와 같이 하나님의 그런 권능으로 예수 그리스도를 통해서 이렇게 하나님의 교회를 이렇게 강하게 하시고 하나님이 통치하신다는 거예요. Тэр Иесус Христийн үе буюу энэ шинэ гэрээний үед бурхан өөрийнхөө хүч чадлаар эрх мэдлэр чуулганыг ийхүү хүчрхүүжүүлж өгнө гэсэн үг. 그래서 이 하나님의 교회는 바로 하나님의 그 권능으로 하나님의 능력으로 하나님이 세우셔서 이 세상 나라를 하나님이 통치하시고 다스리신다는 것입니다. Бурхны эрх мэдэл болон бурхны хүч чадлаар бурхан өөрийнхөө чуулганыг босгон байгуулж тэгээд чуулганаар дамжуулан энэ дэлхийн улс орн хаанчлалуудыг захирах болно. 그래서 이 에루살렘의 나라라는 것은 그리고 신약 시대에 하나님의 교회를 통해서 이루시는 그 하나님 나라를 말하는 것입니다. За цааш нь харах юм бол Иерусалим охины хаанчлалж ирнэ гэсэн мэт тийм. Энэ нь болохоор шинэ гэрээний үед байгуулагдах бурхны хаанчлал буюу Иесус Христээр дамжуулан байгуулагдах тэр хаанчлалыг хэлж байгаа. 그 나라의 그 영광을 상징적으로 지금 보여주고 있는 것입니다. За тэгээд тэр хаанчлалын яруу алдар сүр жавхлан ямар байх вэ гэдгийг бэлэгдэж өгүүлсэн байна.
자, 그다음에 이제 9절을 읽어보세요. За 9-р эшлэл. Чи одоо юунд чанга хашгирна вэ? Чамд ямар ч хаан байхгүй юу? Эсвэл зөвлөгч чинь устдаж төрж буй эмэгтэй шиг өвчин шаналл чамайг эзэмдвөө. 이제 내가 어찌하여 부르짖느냐? 너희 중에 왕이 없어졌고 네 모사가 죽었으므로 네가 해산하는 여인처럼 고통함이냐? 그렇게 말하고 있어요. Мгм. 자, 이 구절은 이스라엘이 장차 바벨론의 포로로 많은 고통을 당하게 되는 그 상황을 비유적으로 말하고 있는 것입니다. За энэ 9-р эшлэл болохоор Юдачууд Вавилонд олзлогдож очоод асар их зовлон эдлэх болно гэдгийг зөвлөж хэлсэн хэсэг байна. 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가서 그 많은 고난과 그 고통을 당하는 것을 비유적으로 이렇게 오늘 미가 선지자가 지금 말하고 있는 것입니다. Израилийн ард түмэн олзлогдож Вавилонд олзлогдож очоод маш их зовж зүдрэх болно. Асар их зовлон амсах болно гэдгийг Мика шийдвэрлэгч маань зөвлөж хэлсэн байна. 자, 그들이 바벨론에서 당하는 고통은 해산하는 여인이 당하는 고통과 같다는 것입니다. За тэгээд энд ялангуяа Вавилонд очиж тэдний одоо амсах, идэлх, зовлон нь болохоор төрж буй эмэгтэй шиг байх болно гэж хэлсэн байна. 잠깐만요. 지금 배터리가 조금 약하고 있어요. 됐습니다. 죄송합니다. 배터리가 좀 약해서 다시 전화를 걸렸습니다. 자, 이와 같이 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가서 당하는 고통이 마치 해산하는 여인이 당하는 이 고통과 같다는 것으로 비유하고 있습니다. Вавилонд очоод идэлх, зовлон, шаналлыг нь төрж буй эмэгтэй өвчин шаналлалтай зөвөрлж хэлсэн байна. 근데 해산하는 여인의 고통은 그 기쁨의 고통입니다. 그 소망의 고통입니다. Гэхдээ энэ төрж буй эмэгтэй тэр өвчин шаналл бол одоо нэг талаараа маш баяр хөөртэй шаналл байдаг. Бас маш их найдвар тээсэн тийм өвдөлт шаналл байдаг. 왜냐하면 해산하는 여인의 고통은 바로 그 뒤에 자녀를 낳는 그 기쁨과 소망을 주고 있기 때문에 그 Яа 고통은 тэгэл 해산하는 여인의 고통은 그 뒤에 자녀를 낳는 기쁨을 주는 고통입니다. яа тэгэл тэр хичнээн өвдөж шаналж байгаа ч гэсэн тэр өвдөлт шаналлын эцэст хүүхдээ тэрвэрх учраас тэр үрээ хүлээж авах учраас тэр өвдөлт шаналл бол нэг ясандаа баяр хөөртэй, аз жаргалтай тэгээс маш их тийм найдвар тийсэн тийм өвдөлт юм. 그러니까 이 구절의 말씀은 뜻은 이스라엘 백성들이 잠시 바벨론의 포로로 끌려가서 고통을 당하는 것은 소망 있는 고통이라는 거예요. 소망 있는 고통. Тэгээ яг үүнтэй адилхан Вавилон биш Израильчууд тэр Вавилонд олзлогдож очоод тэнд эдэлж байгаа зовлон шаналл нь бол бас л ийм найдвар тээсэн найдвар бүхий зовлон шаналл юм аа. 그들이 잠시 고통을 당하는 거 있지만 후에 그들이 그 고통 가운데서 연단을 받아서 하나님이 더 좋은 축복으로 하나님이 그들을 이렇게 구원을 베풀어 주신다는 것입니다. Яг гэвэл тэд нэр хэдийгээр тэр олзонд байхдаа зовж шаналж байгаа ч гэсэн хэсэг хугацааны дараа Бурхан тэднийг аварч их нутагт нь буцааж илүү одоо тэр найдвар буюу авралыг өгөх учраас.
그러니까 이 하나님의 백성들, 오늘날에도 성도들의 고통은 해산하는 여인의 고통과 같아서 결국은 그 고통은 소망이 되고 나중에 기쁨이 된다는 그러한 참 하나님의 은혜로운 그 고통이라는 것입니다. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа итгэгч нарын эдэлж байгаа зовлон ч гэсэн тийм найдваргүй тийм зовлон биш юм. Яг тэгвэл энэ зовлон бэрхшээлийг хожим нь бурхан бүгдийг нь одоо сэргээж, аварч сайн сайхнаар эргүүлж өгөх учраас энэ бол энэ дэлхий дээр эдэлж байгаа зовлон бол найдвар тийсэн зовлон юм аа. 자, 10절을 읽어주세요. 10-р эшлэл. Одоо чи хотоос гарч хээр амьдран Вавилон руу явах ёстой тул Сион охин чи дуншиж буй эмэгтэй шиг няралахаар өвдөж шаналлаа. Тэнд чи аврагдана эзэн чамайг дайснуудын чинь гараас чөлөөлнө. 자, 이 구절은 이스라엘 백성들이 당하는 그 해산의 여인의 고통이 무엇인지를 지금 설명하고 있습니다. За энэ 10-р эшлэл болохоор тэр юу төрөх гэж буй эмэгтэйн тэр мэдэрч байгаа тэр өвдөлт тэр дуншиж байгаа чухам юуг илэрхийлж байгаа юм бэ? Ямар утгатай юм бэ гэдгийг тайлбарласан байна. 그 고통은 바로 바벨론의 포로로 끌려가서 당하는 이 고통을 지금 말하고 있습니다. Тэр төрөх гэж төрж буй эмэгтэй шиг өвчин шаналл гэдээсэн. Тэгэхээр тэр нь одоо яг чухам юуг хэлж байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарласан байна. Тэгээ тэр өвчин шанал нь бол Вавилон руу олзлогдож явах. Вавилоны олцонд очиж амьдрах цөлөгдөх тэр цөллөгийг хэлж байгаамаа. 그러나 그 고통은 나중에 하나님이 그들에게 소망을 주기 위한 고통이고 하나님의 더 좋은 축복을 주시기 위한 고통이라고 좀 설명하고 있는 것입니다. Гэхдээ тэр зовлон нь бол одоо үр дүн хийх биш, түр зурих тэгээд тэр зовлон бол хожим хойно бурхан илүү ихээр өрөөхийн тулд түр зөвшөөрсөн зовлон юм аа. 에레미야 29장 그 11절, 10절과 11절을 읽어보세요. Иремья 29-р бүлгийн 에레미야 29장 10절, 11절. 10-11. Иремья 29-ийн 10-11. Эзэн ингэж айлдаж байна. Вавилоны төлөө 70 жил дуусахад та нарыг энэ газарт буцааж авчрахын тулд би та нар дээр ирж сайн үгээ та нарт биелүүлнэ. Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшигын бус сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм гэж эзэн тунхаглаж байна. 네, 29장 11절에도 바벨론의 포로로 끌려가는 이스라엘 백성들, 그 고통을 당하는 이스라엘 백성들에게 에레미야를 통해서 하나님의 말씀을 주시고 있습니다. За энэ Иремья намаас ч гэсэн харахад тэр Вавилоны олцонд цөлөгт явах гэж байгаа тэр арт түмэнд хандан иш үзүүлэгч Иремьягаар дамжуулан эзэн үгээ альцсан байна. 너희를 향한 나의 생각은 내가 하나니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이다라고 분명히 말씀하고 있습니다. 11-р эшлэгийг нь харах юм бол та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдээ би өөрөө мэднэ. Тэгээд тэр төлөвлөгөөнүүд бол та нарт гай гамшигын тийм төлөвлөгөө биш, харин та нарт ирээдүйгээ ба найдварыг өгөх та нарын сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм аа гэж хэлсэн байна. 이게 우리가 하나님의 백성들이 하나님의 징계로 고통을 당할 때에도 그들에게 하나님의 말씀으로 위로해 줘야 됩니다. Тэгээд бид нар ч гэсэн мөн адилхан Иремья шиг тэр бурхны арт түмэн хэрэг одоо зовж зүдэрж шаналж байх юм бол тэднийг бас ингээ үгээр босгон байгуулж тэднэрт урам зориг өгч явах хэрэгтэй. 하나님의 생각은 재앙이 아니라는 것입니다. Тэгээд бурхны одоо бодол төлөвлөгөөнүүд бол ерөөсөө гай гамшиг байдаггүй юм аа. 평안이라고 했습니다. Харин ч сайн сайхан байдгийг зүйлээ тийм аа.
너에게 미래와 희망을 주는 그러한 하나님의 징계라고 설명하고 있습니다. Та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх тийм одоо өгөхийн тулд энэ зовлонг зөвшөөрсөн хэрэгэ гэж бурхан хэлсэн байна. 그러니까 우리가 하나님의 백성들이 하나님의 징계로 당하는 고통, 어떤 환난이라도 우리는 재앙이 아니라 바로 하나님이 주시는 평안이요. 장래에 소망을 준다는 그러한 뜻을 바로 깨달아야 됩니다. Тэгэхээр бурханы арт түмэн бол одоо тэм нүглээс болоод бурханы одоо шийтгэл ирлээ гэхэд тэр шийтгэл бол бидэрт гай гамшиг авчрахын тулд альсгэл биднийг устгахын тулд өгж байгаа шийтгэл биш харин биднэрт ирээдүйн сайн сайхан байлгахын тулд жинхэнэ амар амгалан өгөхийн тулд өгч байгаа зовлон юм а гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. 그래서 결국은 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 붙잡혀 가지만 에레미야를 통해서 하나님은 분명히 말씀해 주셨지요. 70년이 차면 반드시 너희를 다시 예루살렘으로 돌아오게 하시겠다는 그러한 Тэгэхээр бурхны ард түмэн болох Израильчууд юдачууд одоо гарцаагүй тэр бурхны шийтгэлийг хүртэж Бабилон руу олзлогдож явах болно. Гэхдээ тэднэрт хандаж бурхан маш тодорхой хэлсэн байна. Бабилоны төлөө 70 жил дуусахад та нарыг энэ газарт би буцааж авчирнаа гэж. 10절에도 그 하나님이 바벨론 포로에서 70년에 차면 반드시 하나님이 그들을 바벨론에서 구원해서 예루살렘으로 돌아오게 하겠다는 하나님의 약속이 그대로 나중에 이루어집니다. Бабилоны 70 жил дуусахад та нарыг Иерусалимд заавал авчрах болно гэсэн энэ амлалт нь хожим яг биелсэн байдаг. 자, 한 군데 찾아봅시다. 에스라 1장 1절 에스라서 За дахиад нэг ишлэл. Ши Эсра 에스라 1장 1장 1절 7장 1절이에요. 1장 1절이에요. 에스라서 1장 1절 에스라 намын 1-1 1절부터 2절, 3절, 4절까지 읽어보세요. Эсра 1-1-ээс 4-ийг уншъя. Иремьягийн амаар дамжуулсан эзний үг бэлэгдэхийн тулд Персийн хаан Коршийн 5 дугаар онд Персийн хаан Коршийн сүнсийг эзэн хөдөлгөв. Тэрээр өөрийн хаанчлал даяар тунхаг илгээсэн бөгөөд бичгээр гаргасан зарлагтаа тунхаглахдаа Персийн хаан Корш ийхүү альдаж байна. Тэнгэрийн бурхан эзэн надад дэлхийн бүх хаанчлалыг өгсөн билээ. Одоо тэрээр надад Юда дахь Иерусалимд өөртөө зориулан өргөө барихыг даалгав. Бурхны ард түмнээс та нарын дунд буй хинтээч тэр бурхан хамт байг. Тэд Юда дахь Иерусалим руу явж Израилийн бурхан эзний өргөөг дахин бариг. Тэр бол Иерусалимд байдаг бурхан мөн. Иерусалим дахь бурхны өргөөнд зориулах сайн дурын өргөл бас алт мөнгө алт эд бараа мас сүргээр амьд үлдсэн бүх хүнийг хаа байгаа газрынх нь хүмүүс тэтгэх болтугай гэв. 이와 같이 하나님께서는 에레미야를 통해서 말씀하신 약속대로 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려갔다가 70년 만에 마치시고 결국은 예루살렘으로 돌아오게 하십니다. 이와 같이 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다는 거죠. Эндээс харахад бол бурхан Иремья шийдвэрлэгчээр дамжуулан хэлсэн тэр 70 жил дуусахад би та нарыг энэ Иерусалим руу заавал авчрах болно, буцааж авчрах болно гэсэн бурханы үг ийхүү Персийн хаан Коршоор дамжуулан биелэгдсэн байна. Тэгээ эндээс үгээр дамжуулан хэлэхэд бурхан бол өөрийнхөө өгсөн амлалтыг заавал биелүүлдэг бурхан юм аа. 이 말씀은 오늘날 그 하나님의 택한 백성은 반드시 하나님이 구원하신다는 거예요. Тэгээ өнөөдөр бид нар ч гэсэн өөрсдөө хэрэгжүүлэхэд
Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг бол заавал авардаг юм аа. 여러분들은 모든 사람이 구원을 받을 수 있도록 기도해야 됩니다. 하나님의 약속은 택한 백성을 반드시 구원하신다는 거예요. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн бүх хүмүүсийн төлөө залбирах хэрэгтэй. Тэр бүх хүмүүс дотор ч гэсэн Бурханы сонгогдсон ард түмэн байгаа. Тэгээ Бурхан тэр сонгосон ард түмнээ заавал аврахын төлөө залбирах хэрэгтэй. 하나님의 권능으로 반드시 택한 백성을 회개시켜서 구원해서 하나님께 돌아오게 하신다는 거예요. Тэгээ бид нар бас тэр Бурханы сонгогдсон хүмүүсийг тэр Бурханы эрх мэдлэр хүч чадлаар дамжуулан заавал одоо гимшүүлж, гэм нүглийг нь ойлгуулж тэгээд тэднийг Бурханы аврал руу авчрах хэрэгтэй. 이 하나님의 말씀대로 우리의 사역도 이 말씀을 믿고 우리는 택한 백성을 구원하기 위해서 기도하고 말씀을 전하고 우리가 사랑으로 인도해야 됩니다. Бидний үйлчлэлч гэсэн үүний төлөө байх ёстой. Бид нар Бурханы арднаас сонгосон ард түмнийг аврахын тулд тэдэнд тэр Бурханы үгийг зөв зааж тэдний төлөө залбирч тэгээд эцэст нь тэднийг Бурхан дээр авчирч Бурханы авралыг авахт нь туслах хэрэгтэй. 기도합시다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурхан минь танд баярлалаа. 미가 선지자를 통해서 하나님이 약속하신 모든 약속이 그리스도로 말미암아 다 성취됩니다. Иш үзүүлэгч Микаар дамжуулан таны амласан тэр бүх амлалтууд Есүс Христээр дамжин бүгд биелэгдсэн билээ. 우리가 그리스도의 이름, 예수님의 이름으로 택한 백성을 다 구원해서 하나님께 인도하는 그러한 하나님의 사람들이 다 되게 해 주시옵소서. Бид нар ч гэсэн Есүс Христийн тэр нэрээр тэр нэрийн эрх мэдлэр Бурханы сонгогдсон ард түмнийг бүгдийг аварч Бурхан тань руу аваачдаг тийм таны ажилчид болоход туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanглаа. 아멘. Амен.